Zarobljena Crna Goro, Srbijo i vi kolege iz kazneno-popravnih ustanova. Dok je Medeni radio na novom video materijalu i spremao nešto opasno dobro, na Telegram kanal Medeni sve zna dogodio se očekivan upad čaci i botova. Kako bi predstavili naš profil da se bavi reklamiranjem porno sadržaja, ubacivanjem spam poruka, sumnjivih likova i reklama, pokušavajući da naprave nered u komentarisanju i krajnje da ugase kanal. Realno, plan im je toliko loš da djeluje kao da ga je smišljao onaj Doraca informer. Izvini Dorate što te vrijeđa. Ipak je pravni tim Medenog odlučio da komentari idu na kratki odmor, da se internet malo vrati na fabrička podešavanja, a botovi nek potraže neku ozbiljniju taktiku, jer je Medeni institucija za vas. Poštovani građani i vi čaci, Medeni iz baze vam poručuje da Medeni mirno sjedi, pije čaj i jede medenjaki, što je već samo po sebi znak da pravni tim nešto opasno sprema. Zato savjet od stručnjaka za preživljavanje interneta. Nakupujte medenjake, skuvajte čaj, jer realno čaj je dobar sam po sebi. Ali čaj plus medenjaci, plus Telegram kanal Medeni sve zna, plus nove informacije, jednako je studenti pobjeđuju organizovani kriminal. SNS kartela na čelu sa braćom Kurčić. Toliko za danas, voli vas vaš Medeni.